Komisi benta ke jeng Rakhe ya ke pang pedeng Rashtriya Ekta Diwas kan rupnyo Battalion CRPF kala pelong ya ke jeng marathon kepala tip Kum Karon for Unity. Ko office jong kan rupnyo Battalion CRPF haringkat ke jeng Trailang bat ringkat bat ke North East Sector Headquarters CRPF ke Department of Post bat ke Meghalaya Police hendak ke setiap kalai pui dari Urisau kala pelong ya ke ni ke jeng Run for Unity.